banyana ba ka a ke tsore ke taba ya self esteem or le lena le nida le tsogo le le tshwariwe ke mohau wa morena cause ngwanyana a re o itse ka re a re moshimane wa ntlola ka re biralang chomi a re chomi another day another dream go 101 a re chomi ka kopela o butsise family ya rona ya another day another dream hore ke etse byang ka re okay chomi biralang ka wena a re chomi ka nna ke kopane le moshimane ka 2019 late 2019 between late 2019 early 2020 ke kopana le moshimane na le moshimane ra tsena mo relationshiping a wa go itse relationship ne le monate out of the blue relationship ya thomonna sawa na le moshimane ra break up has ne re break up moshimane move on with another girl that I know ka okay chomi aka a ga has na move only the girl that I know ka ba 2021 go ya kwa go bofelong kwa ngwanyana o khaima moshimane ba tla monna re o kopela nna lena re rekentse le dio tsa rena re tswelle pele ka relationship a ga wa gitse because this is my man I did what ka mo amogela back ka ra o tonyela a re chomi ke mo amogetse back a re jajane re family na le moshimane ra jola during pregnancy ya ngwanyana he re jola ngwanyana a find out hore nna le moshimane re boellane moshimane a bo monna mpolelo no we can't continue anymore let's cut this a ke re hitse moshimane a cut to the chase kang a cut a relationship our dingwa ha di tsama moshimane continue le that baby mama ya high 2024 which is last year na le moshimane re kopana go toropong moshimane ga wa exchange di number nna go gopotse le nna ka re ke mo gopotse I was so lovely so deke mala ga boelana pa nyankosi what is what rekindle relationship ya rena a re itse mbona we would go on dates would spend time together re tle re bolela ka dikholo le di enging but bona ngwaha ya tsamaya ngwaha wa tsamaya and then ngwaha sno tsamaya ngwaha o moshimane fela ngwaha itse ho sno simolla moshimane a sendela message a re nna I broke his heart and then I need to limit myself I need to stop calling him texting him and then suggesting already dating ke initiate dilo I need to stop all those things because dilo tseo ga di tshware partner ya hae pila so go itse mang itse ke tsoga the following day ka kra moshimane nke ditseng I'm blockile ka so moshimane o blockile what do you want more a re itse mang bona ke founile ka phone ka di number tsele ka bona a sa arabe ka tsamaya ka ya mo ditsele mona ka kopa bomme ba fang di sim card ba pa sim card ka ira WhatsApp engwe ka re girl where what is this behavior Karishma, what is this behavior? I don't know. Kaya ka ilonya ka sim card engwe no ke create le WhatsApp ka sim card engwe and ke create le WhatsApp ka sim card engwe ke sendetse moshimane message ka apologize has ne ka apologize no re bolela ena hanya go bolela le nna and then ha didimetse wa didimala so mpeng go batlang go itse mang gore I love this boy with all my heart so gone yeno a kitsiketseng cause a kitso ke phone le baby mama ke molelo re na le moshimane sentse re bolela or pila ke khalane le moshimane ona ngwanyana ka letsogo le go tshwara pelo go to school utlwa lo ntina go to school